srcu živopisne džungle, šarena papagajka po imenu Poli graciozno je letela kroz bujno lišće. Njeni veseli cvrkci i rekohu odjekivali sred šume dok je pozdravljala sve životinje koje je sretala. Među mnogim čudima džungle, Poli je demonstrirala kako papagajke koriste svoje šarene pera da bi privukle partnere i komunicirali jedne sa drugima, ističući njihovu lepotu i inteligenciju. U zabeležnom prikazu imitacije, Poli je zabavljala svoje prijatelje iz džungle imitirajući zvukove drugih životinja, od majestičnog riča lava do laganog crkata crvenog skakavca. Pridružena grupom znatiželjne dece, Poli je krenula na uzbudljivu avanturu kroz džunglu, učeći ih o raznovrsnim bićima koje su sretali putem. Sedeći na granu okružena zainteresovanom decom, Poli je delila fascinantne fakte i priče o različitim bićima u džungli, zauzimajući svoju auditoriju svojim znanjem i šarmom. Kada je sunce počelo da zaljeva, Poli je odrekla decu, obećavajući im da će ih ponovo posetiti uskoro, pre nego što je povratila u svoj udoban gnezdo na vrhu stabala. Montaža najznačajnijih momenata iz Polijeve avanture prikazala je njene susrete sa majmunima, leptirima i ostalim šarenim bićima, svaki trenutak ispunjen radosti i čuda. Kada se spustila za noć u svoje gnezdo, Poli je razmišljala o prekrasnom danu koji je prolazila istražujući džunglu i stvaranju novih prijatelja, željno mastajući o njenoj sledećoj avanturi. Tokom njene putovanja, ljubav Polija za džunglu i njene žitelje blesnula je, ističujući teme prijateljstva, znatiželje i otkrivanja. Otkrivanje sakrivenog vodopada, Poli je stajala u zanju poštovanja prirode, njeno ozareno čudo i zahvaljenost odrazili su se na licima dece i životinja oko nje. Vođenje grupe na potragu za blagom kroz džunglu, Polijeva oštra inteligencija bezbedno je vodila kroz gusto lišće, rešavajući indikatore i otkrivajući sakrivene bogatstva. U srcevitom prikazu sažaljivosti, Poli je pomogla izgubljenoj beboj životinje da pronađe put ka svojoj porodici, pokazujući svoju brigu i negujuću prirodu. Radeći zajedno s decom, Poli je zasadila stabla i vratila oštećene delove džungle, ističući značaj konzervacije i zaštite životne sredine. Tako je Polijeva avantura u džungli došla kraju, ali njeno nasleđe prijateljstva, znatiželje i ljubavi prema džungli živelo je u srcima svih koji su imali zadovoljstvo da je sretnu.